Thirtu te hin zavain si bai vekule tunchum video a chuanin Markell Cris-Lam le Babulon Thuruk chungchang a soina hi kan let don ani zol nei te thushil tu shang ten kan tun lai khovel an soya Pastor John Heji chuanin pathialina political leaders te amanda na soya chunga thu soi mang chuan beisei na a umdan te beisei fan turin min zirtira thushil tu dang breaker a chuanin warning ral khel dar alo vo ve thunga Ezekiela bungsom thum paria thu kha wartakin soi china tim breaker ve khianin thu pwanina a thu soi dele hun bi kha engangin nge aron inrem chau dan te eng huna nge kanom ti te chiang takle fia takin aron soi boka tun chuma hi chuanin heng chin chana shanga chin chhia na lo langa lo omber te zinga mi kan ti thei tur chu kan dai lu dani chu tharau lam in bum na hi ni he thu hi hun nu shilo na chungchang soitu te zinga meichia larde mai Markell February sang hi somni panga thil lo thleng achanga asoidan hi kan le chuak don ani meini ria chang hi somni panga khan chu Pope Francis a thi achanga ni som pasari ni che akhania Pope Francis a kha April ni somni pakha sang hi somni panga khan na borala Sistine Chapel a chuanin me khuwar ron chuaka Pope thar chu thlanin na omti nani aminga chuan Pope Leo som palina ania he Pope thar hianin kar khatvel cha office a han lua khanin Bible shillok na chik takalo zir tu te lo en tu te ngai that lo na asiam ngala chan chu thu a soida na te achia te aniang January sang hi somni paruk aron thlen khanin Franciscan jubilee year aron nia khata khanin rin na shang te kha anin zom thei dan te Interfaith dialogue awm thei thu kha aron soya Markell po hianin mitam takin an ngai dan che kha aron soi chuak ve ni chu khovela hianin sa kho pakha ron lang tora oma chu mitam tak abum tur thu ani Markell hianin he thu asoya thu pambung som pasari chungchang thu asoi hianin asoi mai ani lova Babulon tluk chat dan te alowin din dan te kan khovel hun man lai le no chi zwar le sakol chungchang te uluk taka zira lo chui tu ania chuwan chu athil soi hi arin dan soi mai le ti mai ani lawani heng athil soi tam takhi ring tu tam jok te hian na thlengani ti po an shethiam om love video shang kan en china nga chu ta chuanin kan khove hianin hun ton tura nei thu te kan ngai tha tin rem na le muan na chungchang te ram shang in an soya ram shang sipai te an tho ho dan te ram le ram in kara boina chwa dan te heng zong kan hmua tun video a hi chuanin tharau lam in bum na chungchang hi kan soi ve do na ni he tharau lam in bum na hi aril em maya he thil hianin Krista dodal tu aron lana mi ten an pom theina turatan kong thui takin alo shil vek thung ani Markell hianin Bible shillok na te hi kumsom li chuang te me mai alo zirtir to china news headlines a thil ron lang hloi ti ringot te kha ani chuan a chui ve lem lova tin angai dan le arin thu po khan a soi ngai bok lova Bible zirtir na te chu uluk takin a zirtir zoka chu kan tun lai khovel nen engangin nge inzom na anei tia hianin chiang takin a zirtir thung china chuwang chuan Markell Pope Leo som pali na hi Cris-Lam aron thlen theina tura mala tu ani ti a soi ani chuanin uluk taka kan ngai thak a hunani meini riat sang ni somni panga chuan chu Pope Francis a April ni somni pakhat sang ni somni panga aboral nuwa ama thak tu tur uluk taka an ngai to ania changani li na che ania College of Cardinals te chuanin Pope zanni somruk pasari na ni turin kum somruk pani mi Cardinal Poloni to chin Robert Francis Prevost tu Pope no pang ber ni turin an thlang chuaka aminga tan chuanin Pope Leo 14th ti athangani balcony changa aronda chwa achang che khanin Pope Francis na lo tho to dan te ecumenical vision alo nei do te chu achun zom tur thu te kha aron soi ngala chuta chuanin rin shang sa khwa shang te po kha lungrwal taka anom theina tura chan alak na sat tur thu kha chiang takin aron soi war deu big boka office alwa changa thakha chunglek po khanin Pope Leo som pali na hi ache dana te athil tia khanin kovel mun shanga Bible shillok na zirmi te mit ala hlea
Islam shwai tu te nen anin kom na sa a heta hianin sa khwa shang te chu engtin nganin pum khat theyang ti hi asoi war hle a ti chuan January ni som sang ni som ni paruk aron in her chwa chuan Franciscan jubilee year ti chu aron kalpui ta a chuta chuan rin na shang sa kho shang zui tu te chu engangin nge pum khata anom thei dan tur ti lom na ania soi dan phei chuanin a hu hawa pathian kan zon hun na ti ni he jubilee year a hon kuma athu soi phei chuanin khovel ram shanga Bible shillok na lozir tu te lo ngai ven tu te abara khai chiang hle chuwa thu soya chuanin engkong po hian pathian hne na shwayang ti kha chiang takhan awa soi kher lawa ama ero chu a soi tuma tak kha chu a chiang hle thunga tu te mai po hianin kan in kara daidan na om hi kan chhia angai ani biakina emo sunagoga emo mosa kan jong chai ani po in mangai na kan zon kha in angveka kan hne na pathianom kha in angveka ni kan in an tlan na kan mission na hianin pum khata min siam theiani ti na soya he thu so hi United Nations swan chan ti emema khovel pum puya sa khwa shang te lungwal tak le hlim taka anlen theina tura kailon poimo tak ani antibok Interfaith organization chu rin na shang kha poitilau pathiam pakhat kan nei ani tia ngai ho polan nia chung ho chuanin he athu soi hi an lom emema acha anti em wangin khovel mun shanga alom na te an lo nei boka news network lian tak le pol shang te chuanin he athu soi hi khovel pum puya sa khwa shang te lungrual taka angkal theina tura kailon poimo tak mai ani e an lo ti bok chuti line Jen Markell chuanin zirtirna apek na hmun a radio program achang chuanin thildang dein ron soi thunga kumsang ni som ni paru kumtir lama athu soina le pop lio som palina chungchang a soina hi ani ang takin kan soyange tuna pop kan hmu hi pop thar le ngainat om felmel tak ani ringot lova khovel pum puya sa kho pakhat one world religion aron chhuana tur kan hmu meka chu chuan mitam tak abum bokang khovel pum puya member biliang khat chuang zui tu nei chuta an ho tu pa berina Christian te kan dang lam na le kan van nei na aya sa khwa zong zo hi kanin tuklang ani ti a soi wara lali swa Krista chau hi kong le thu tak le nun na ani thu aya sa khwa shang te hianin in tuklan na le in an na kong thu mun kan zo ani ti a soi war to chuan chu tak chu ni Bible in Babulon Thuruk ati chu ni so thil chu voinia hian kan hmu lai nge hian alo thleng me ka ni kan lu thung main Bible shillok na zira ngai ven tu te zinga engwangin nge Jen Markell hianin ngai ven a hlo em bi Jen Markell hi Olive Tree Ministries and founder le and director ania he po hianin Bible shillok na tle voinia kan hun ton te hi engangin nge anin zomna ti miten sha theina turin nasatakin chan an la midangan zirtir china kum somli chung te me mai hen tha hi lo thok to in zirtir na alo pe to china he radio program hi America rama chuanin ngai thatuan tam hle a kartin mai hianin million tam takin an ngai tha china ni Jenny zirtir nei mi tam takin ngai nom an ti chan po thil hi asoi war ve vak lawa balance takhian akal pui china tin Bible shillok na chui tu mi tam tak anglo takin ani chuanin headline san news langsar te ron lar hlut ang te hi awa bo zui ve chungai lewa Jenny zirtir na hi an ngai ve na mi te dan du chane mem po thil pathum wangi nia a thil soite Bible ne na ai mil thap wang te zia ka avon that thap wanga im pek na awang te le pastor thin lung anei wang ani chunga te chuan angai da na soilova arin thu a soi ngai hek lova Bible ina minzir tirang le voinia enghuna nge kan om ti te voinia thil thleng te le Bible ina alo soite achang khanin enghuna nge kan om ti kha chiang takin aron soi china hun hung chungchang zirtir na hi le khabu po engemo sa ta lo ziak to a conference engemo zat po alo kai shwai to china ni tin Jenny hi shillok na zirtir tu tam taki chu mi pa ania mi pa ten an op na hmuna khanin meichhia ronding te zinga mi ania chuwang chuanin khata khanin nu ten fa te an hmangai na ang khanin ko shan haute kha aron hmangaya kha nu hmangai na ka ama chang khan ron chuak china
Chumi achang chuanin ring tu te chu eng huna nge kanom ti azir tira inral ring thei turin apuya imbuat saina hun chate asiam sakta china ni chumi awang che chuan mitam tak chuan janjin cha chu man mo takin an shil thei pha chin bok chuwang che chuan Jan Markell pop leo sompali na hi Cris-Lam sa khwaron choi nung tu tur le Bible shillok na thlendik tir tu turani ti asoy ni chuanin asoy u chuak lova ati mai mai lauti kan shiat achale Bible in shillok na sang min lo pe achu chu min zir tira ti chuan kan hmu lai nge in an lo thleng bok ani January sang ni somni paruka radio program an ti chwa khan thupuya hei hi an manga The Franciscan Jubilee in the Coming One World Religion ti ani he thu soina hian Jan Markell chuanin kan hun ton megle thil thleng te chu a chip chiarin aron soya he zirtir na chu hei hi ani chumi kan va soi zaw ma chuanin Cris-Lam hi enge ni chati kan shiat a chaleang jen hian hei chiang takin a soya Cris-Lam chu Christian le Islam te sa khwa pakhata anom theina tura kal koptir na ani an soida na chuanin heng sa kho pani te hianin pathian pakhat an beve veya theology le culture in ang lo awanga kalshang ang ni in an soyani thil chatak ang inrem na siam thei turangin langma sela ringtu te zirtir na achanga emphei chuanin dot mullu mani achan chu Bible in min zirtir hi akal tlatani chu Johanna bungsom pali changruka khan siak takin in ziaka lali swa Krista hi kongle thu takle nun na ania ama chau hi ani lali swa kal lo chu tu man pan hnenan thlengdon lo ti kan shetsiang emema he Cris-Lam movement hi Poblio sompalina charon in channa nilava Jenny hianin he movement hi kumeng moza liam ta chang toron in channa ni ti achoileta chu ko shan shanga te academic zirna ina tele mun shanga kalpui elonia zirna lope gani to ti amuchwaka mun chen khada phei chuanin ko shan te chuanin Christian tele Muslim te service in khom ho na te khan lo nei pui hialani heng interfaith leaders shwai tu te hianin hetianga kal hi achat zia ten lo tlanga puya ala le yawe hi pathian pakhadan ni ti ziana le khaboi nge mozat po tlang zar emoti chwa alo ni to bok seminary shang te an lo mang to a chu ta chuanin engkong po hianin pathian min shwai thleng do ni ti ten an lo soi china Jan Markell chuanin Poblio sompali na ina he thu akal puina le aken ko puina hian bung thara kai ti asoi bok shwai tu biliam pakhat chuang zui tu neina Christian te biak le Muslim te biak hi pathianin ang ani ati hianin angai dana soilawa thil thar chu one world religion sakho pakhat aron thlenna tura pul achan na ani Bible chuan hei hi alo thlengdon ti minzir tir to a chuwang chuanin Bible thil inziak te kan ngai vena kan shiat chian a hun to tak zetani Jan Markell hianin thupuan bungsom pasari chang khada changa chang rukha chiangun turin minzir tira hetilai bung le chang hi hun hunga thil lo thleng tur chang taka min shiat tir na ania kan chiar chuak ange Bible keng nai lo te kan lo umpal takin tin van tir ko pasari berbu pasari keng te zinga pakhat chuan mi bia hote tuitam taka chu no che zwaro pui tak shem na chu ke enti rangche lelal te chuan ni chuan ngai china leya omte po chu ami ngai chin na wain chuan shairuin an om china ti a chu ti chuan ni chuan tharawin thalera mikal puya tin pathian soi chiat na minga khat lusari le ki som nei sakol sen tak chunga chuang meichia ka hmua chu meichia chuan wan sen duk le sen lara sina rangkachak le lungman tam le tui kep lungina in seya rangkachak nau thil ten om ami ngai chin na thil bol hlo khat akenga achala chuan Thuruk Babulon khorau pui leano chi zwarte le thil ten om tenu tia mingzia ka oma tin chu meichia chu mithiang lim te thisen le iswa martar ho thisen rui ka hmua ka hmu vele makkati em maya Jan Markell chuanin achang tin mai hi uluk takin a soifia zela Jenny hianin sa khwana der alem aron chwatur thu hi asoyani thupuya po Babulon Thuruk ti awang heng he achan chu rinna tak tak ang om thei ang bera anron siam chhuana anron kalpuina ania sakhothil omang takle pathian thu ang taka kal anina chung hianin lali swa Krista zirtirna akal tlat thung sia hei sa khwai mopol denomination pakhat bigina an kalpuya nilawa he khovel pumpuya hian he hununga hian akal chaumek zok ani meichia chu tuitam tak chunga achuanga chu changsom pangana kan ensuan kan hmuwa
tinama vek chuan ka hnena no chi zuar chutna tui i hmu te kha mi te mi pui te hnam te chong te ania ati ni Jan Markell chuanin he thil hi khovel ngong dot tur ani zia te alo soya Poblio khanin Christian le Islam te pum khata anom theidan tur te a han soi che khanin he a thil lo soi le zirtirna alo pek te atakin an lo thleng dik ti ka muthiam ta ni meichia kham puan sen duk le sen lara sina chu chuanin thu neina alantira tin rang ka chak le lungman tam le tui kep lungin a in cheya chu chuan a ho sa ti atilang chiang hle bok hei hianin kha meichia khami hlau omangin alantir mi alawa chu ai chuan minel om ngai om mi te na an du zong tak angin alantir ani chuta cha chuan rem na te muan na te mangai na te impum khat na te kha lo zirtir ta che a thupuan bu ina azi angkan enzel chuan rang ka chak no thil ten om ami ngai che na thil bol hlo khat akeng ti ein ziak boka ein thuam dan moi nai tak le I dom tak phe na khanin tharau lam tu ra keng tel ti na ni tin kan chiar zel chuan meichia chu mithiang hlim te thisen le I swa martar ho thisena roi ka hmu a ati ani he thu soi lai han je ni chu angoi deuh hleka he sa khwana religious system hianin ring tu dik tak te hi ati she om don ti asoyani atira chuan chu tyang chu aron lang ngal zu zu don chuang lawa ma se thu nei na aron chan che akhanin chu Krista do dal to antichrist khan aron mang ve le che anga chu ta chuanin athu hnuaya kun du lo le ati anga ti ve lo ti chunga khan na thu nei na karon lan tir thung don ani history kan en chuanin hetiang ang system hetiang ang pattern hi kan lo mu fau to china he hun nunga hian chu tiang ang chuan aron lang le don bokani kaning kom khom na hmuna te kaning khom na shimshima te le hmun sang sanga shwai tu emo pastor te emo thushil tu ten sa khwa zongzong hian pathiam pakhat kambiarin ang veka hmun khata min shwai vek don ti ten an lo soi to chinem chu thil poilu tuk ani Jan Markell chuanin he zirtir na hianin evangelical kaushan ho te hi na satakin aron beya liberal kaushan emo catholic kaushana chau hianin a omlo ti asoibok eng ang fakawa insider na sangia ni ti hi kan shiat angaya ni Jenny hian na zirtir na so heti hian na soya he pop leo hi antichrist ani don ti ka soi lawa thupuan bungsom pathum na na Krista do dal tu ati hi tunge ani ti po ka she chuang law tin pop leo hi Krista do dal tu antichrist waya sa khwa zongzong chunga rel tu ani don le don lo po ka she law ma se ka shia ta chu Bible in thil thleng tur alo soi zongzong ti alo thlen theina turin athuli athil ti te hianin atilang chiang em thung si ani ati a heng thil thleng te patterns shang te alak kho ma chang te le Bible zirtir na uluk tak le film khur taka ape ka wang hianin John Markell zirtir na himi ten anza em china ni kovel thil thleng te thil kaldan te min mutira min soifia saka chumin nuwa Bible in engtin nge asoi ti asoifia le a chung shilfia na zongzong te chu Bible a chang vekin aron peta china chunga zirtir na chuanin John Markell hianin soiwar big aneya chu Catholic le Muslim te chau hi pum khata kaltum ani lo zia le chu chuang khovel pum puya Christian denomination emo kaushan shang te chu arun mek thu asoi thung Cris-Lam hi entirna apek theizinga langsar le hlom liam ber ani ria kaushan tin te chu he tharau lama bum na hianin minrun mek ti asoya hanen kwaltala kaushan abik takin khothlang rama chuanin engsa khwa po hian pathian hian min shwai thleng te ni ti soi pastor te emo ring tu tam tak an omani tunlaya pastor emo pathian thu soi chin mi tam tak chuanin swal chu enge ni shemmun chu enge ni simna chu enge ni ti hi an soi chhadu lawa chan chu athim lutung ni in an soi china Christian shwai tu tamzok chuanin mi ten sima an swalte an kalsana pian tharna han san ai chuanin mi pui wantlang ina kan ti tur ti te a hu hawa kan ti tur nundan moi nundan cha hi an soi tam to zo ke moti tur ania denominations chen khata phe chuan la liswa Krista chu kong pakhat te zinga mi ani ti ngai danan siama la liswa Krista chau hi kong le thu tak le nunna ani zia ai khanin apeng pakhat ani ti in an soi chena chu chuanin ring tu tele kaushan enge moza te hi Bible zirtir na kong achang hianin kan pen zia atilang chiang hle chu Bible in tluk san na ati na che kha ani a chu kan hlat to lo hle ani jenin hetila hi wartaka asoi chu he zirtir nei liberal kaushan chawa hianin athleng lawa Bible zirtir na thu kalpuya tharawina ashwai anga om kaushan evangelical churches hawina satakina run thu asoyani
pastor te mo shwai tu enge moza chuan heng zirtir na aron len hianin an dodal top ngam lawa chan chu midang te kha ti na ta ti lung hnur te an hlau thina chu nem na tak chu ni Babulon Thuruk chu ni John Markell chuanin reference sa Thessalonica thon ni bung ni chang thum le chang li thu a manga tu man eng mai in ti der cheu su se tluk san na chu alo thlen masak zeta dan bo chepa boral fapa chu alo lan lo chuan chu ni chu alo thleng don si lova ani chuan pathiana an vo apiang le sa khwa zong zong dovin an chunga om tumin ain choi moyang chuti chuan pathian biakina thu in pathian ang hialin ain tar chhuwa kang tun ma la li swa krista chau hi kong le thu tagani ti zirtir thin ko shante chuanin he zirtir na lo lian me ki ampom chhauta me gani chu chu tluk san na dam bo chepa aron lan na tura kongpoi mo tak mai chu ani reng boka achan chu ko shante hianin thu tak kampom to lawa china chuanin eng thu po mi na non soya remna le muan na chungchang anon soi to chuanin an pomzel mai don si a ti chuan pastor John Hagee chuanin political leaders shwai tu te hi pathianin amang theidon ani aloti a azirtir na chang chuanin beiseina mi te asiam china Trump an peace deal asiam te chu lal cyrus sa pathianin manang khana mang theidon niang ten asoya amai ro chu chuan daniela bungkwa chang som ni pasaria thuthlung asoinen khanin a me bel theivek boxi a tin thushil tu emo zirtir na pechin dollar ta pakha breaker chuanin sipai tha chakna man ani chungchang alo pe a chu Ezekiel abung som thum pariata changrual anin siam dan ang khavoinia hian siamin a omeka Russia Iran Turkey heng ho te hian shilo ka niang cha mai khanin inrem na emo chanwal na an lo siam ve a team breaker ve khianin hun khir tak tribulation ron thlen ma hianin pathian chuan ami te chu alordon ti in zirtir na ape boka tin John Markell chuanin tharaulam imbum na a thlen tur thu alo soi ve boka so line political peace deals te an siama tin ram shang shang sipai thachak na manga chanwal na a omboka heng zong zong ina ati lan chu khovel hianin sakhwa pakhat rorel tu pakhat hnuaya kan lo theina turin le chu chwa mi zong zong te athu hnuaya da theina tur stage do kan sang tak chu anrem chhaumek ti atar lang chiang em ani heng peng shang shang politics zong te sipai thachak na mangte le tharaulam inbum na te hi na satakin aron chang lian zela heng zong zong hi thil thleng pal ani lawa shillok na aron thlendik na tura lo thleng vek an ni zok ti chuan Jenny chuan heti hian asoi boka heng thil zong zong politics a inrem na thuthlung an zia na te sipai thachak na manga inrem na a om na te chanrual na a om te le tharaulam inbum na na satak aron thlen chuanin kan lalpa local le hun anai to a chu huna chuang kan ding mek ti in shithiam thei turani alo ti a he hiarin dan tho le angai dan soi mai ani lova bible ina alo soilok te an lo thlen dik zia lang thei ngei le kan mit mo lo thleng mek chu an ni zok Pastor John Hagee chuan athu soya beiseina ape ka chu he Krista do dal to antichrist sina mi te a ke hnuaya kuna chi bai book tura ti huna chuanin lali swaring tu te chu heta hyang kanom to lawang atia bible tlo chana Thessalonica thon khat bunga chang kwa manga pathianin thin urna twar tur ni lovim kan lalpa I swa Krista zara chandam na mutur zokin min ruat ani sia ti hi Jen chuan lalpa ring tu le ama in nga tak tak tu te chuanin he tribulation he hun khir ta hi kan ma chon don lawa pathianin ami thiang hlim te min lor don ti in alo zirtir bok heng zirtir na shang shang te kan han ngai thak le kan hun kan en hianin hun chu kan nei tam to lo ti chu atilang chiang emema enge kan ti ta kang le John Markell chuanin chiang tak le uluk takami a zirtir chu engthil po hi enge ni ti kan fia tur ani Timothy thon hi bung ni chang som panga chuanin na thok tu thu tak thu fel taka mangchu zaktur ani lo angin pathian ngaya cha in entir turin channem ngai ro alo ti a Jen hianin heti hian wartakin a soiboka popin engthil po soisela oi ngal top su thil reng reng hi lang id om theyang ber emo du om ngai nat om ang takin aron omani po in lo du ngal ngot su tin thil eng po ka soi ani awang hianin oi ngal ngot suang che Bible in enge asoi ti ngai thamasala engkim fiaro lali swa chuan Johanna bungsom pali chang ruka chuan ke hi kong le thu tak le nun nakani ke ma kal lo chu tu ma pa ne nan thleng lawang ati ani
chu aril rutet wang ani lawa konga jim wang po ani lawa thut tak asoi wang ani sa khoshwai tu lian ne langsar tak tak ten thil dang po engang pon soina sama sla thut tak hi chu adang lam ngai don lo ti chuan engpo bible ne na kan en kop zel chuanin zirtir na shang lo om masla kambo thei don lo ani pathian thu chuan hun hunga zol nei derte thushil tu derte anon chhuat tur thu asoya hengmi te hian thlante meu po anti der tur thu asoi tel bok ani chuwang chuan kan mit amena eng thil po mi ten lo soi se eng huna nge kan om ti te po soi ma sela bible in enge asoi ti nen ien fia ze lang u ole khati zong khatun chuma video kanon le chhuat theite chu ani e